Ma'am Eli, unsay imong ikasulti aning naglagubo karon nga kumbatihay sa social media, kaning managsilingan nga nagpatay nga nagbono na lisod gyud day kanang makasilingan kag insecure, kanang makasilingan kag dili kalamtaw pod sa kalipay sa uban, kana bang makasilingan kabag kanang ang iyang kalipay ba kanang dili gud siya malabuan sa iyang silingan, daghan man gyud na oy. Kaya kani ato mga silingan, combination magunis na kalain-laing batasan. Naatay mga silingan nga chismosa, naatay silingan nga mga hilabtanon, naatay mga silingan nga mata pobre, naatay mga silingan nga dili kadawat sa atong kalipay, naay mga silingan nga naghulat ra gyud og timing nga birahon ka ngadto sa ilalom aron magkagubot gyud. Aduna tay mga silingan nga dili ganahan og peaceful nga palibot mo nang bono kay para nako no, wa jud koy problema mga day, bahala orig magkaparehog kolor among panimalay, dili man sad akong kwarta ipapintal, di man sad akong kwarta gigasto ana iyang panimalay. Wala man ko'y budget nga gihatag niya kung mag-unsa siya. Dili na ko masuko. Wa po ko'y katungod kay di po na ako nga property. Di na ko manghilabot kung ako'y silingan. Wa ko'y pakialam. Bahala ka. Imo ng kinabuhi, imo ng kwarta, imo ng hinaguan. Wala ko kabalo kanang nagplano ka sa imong balay. Kung kinsa imong gikonsulta, mao na gyud nang kulura ang imong giganahan. Wa ta kabalo. Nauna pa siya og plano nimo. Naulahi lang og papintal. Tungod kay ang budget ulahi pong niabot. So naman ingon ana nga mga instances sa kinabuhi no, pero naharagyoy mga tawo nga ambot lang di ko ta kasabot no. Usa ka ilang ginakaon o ginatumar nga vitamins nga lahi jud dalagan ang mga pangutok. Ako makaingon ko kung ingon anak kag batasam, dili ka pwedeng mopuyo aning mga housing. Di ba? Kanang mga housing kalagnitan pareho mo nagpurmas balay. Pareho pong kulor og balay. Na nabuang na. Kung inanay mong batasan, kontra nimo tanan. Pagsulod pa lang nimo sa gate, palahos sa naman ay phase 1, phase 2. Basta hilabtanon nimo mga silingan, mga piste, ana, phase 3. Daghan kay kag kontra. Nabuang na. Nabuang na gyud. Pero sa gusto na tong sa dili, di man gyud nato na malikayan. Kay mo na ginaingon, kita manggali sa atong kaugalingon nga pamilya, na magitay lain-lain nga kinaiya, nagitay mga batasan nga miskag igsuon ta ka pamilya ta, di po ta kasabot nga usara man atong ginikanan, usara atong amahan ug inahan, ni samot na kahakong silingan, ni samot na gutagwa ta kabalo kung di sa sila gikan, unsay seminar ilang giagian, ni take ba na silang in situ, in sitre, ambot lang. Munang ang pinagkaayo ra gyud nga buhaton para nagko, basta makasilingan tayo nga chismosa, hilabtanon, dili kadawat og kanang malabuan, kinahanglang sagoy, siging gauna, kung pwede pa lang no, kanang mga silingan nga ganahang maguna, ato sila idunol dito sa langit, parang maunag yun sila. Di ra gyud nato tagdon mga day. An bunay ginaingon nila nga silence is powerful. Murag rong grammar, pero murag insakto mampod. Silence is powerful. No? Kay the more na nimo nga dili tagdon, the more na nimo nga dili pakialaman,
imo ng pasagdaan, mahilom ra na inigabot sa panahon. So lamira, magpuyo tag malinawon, malipayon, ang importante wa kay giyatakan, wa kay gipanamas-tamasan, wa kay gihilabtan, kabalo ka sa imong kaugalingon, sa imong gitindugan, ikaw na gyud ang pinakanindot nga silingan. Pwedeng magsilingan na taday. Lagot ko anang masuko og parihog pintal. Laitan ako inyo mga fallopian tube.